twongeye kubaha ikaze mwese mukomeje kudukurikira. Uyu munsi twabazaniye urutonde rw'inyubako zihenze cyane kurusha izindi ku inosi ya rurema. Muri izi nyubako zihenze cyane no munsi twabazaniye harimo imiturirwa miremire cyane, amahoteli meza, inzu zo guturwamo nziza cyane zihenze ndetse n'amazu y'ubucuruzi. Chanira cya yindi ni Dado Media. Ndakeka mumaze kumenyera ko tugira video nyinshi nziza kandi zakubaka. Niyo mpamvu ngusaba kubanza ugakora subscribe nonaha ukanakanda iranzogera kugira ngo ujye ubasha kubona video nshyashya uko tuyishyizeho. Cyane ku channel yacu ubashe kubona ama video meza menshi twagiye dukora, yaba yerekeye ikoranabuhanga, utuntu n'utundi n'ibindi byinshi cyane. Inyubako dufite ku mwanya wa 10 muri uru rutonde rw'inyubako 10 za mbere zihenze ku inosi ya rurema ni inyubako bita Princess Tower. Ikaba iherereye mu mujyi wa Dubai muri leta z'Abarabu. Inyubako ifite agaciro ka miliyari 2.7 by'amadolari y'amanyamerika, ubwo dushyize mu manyarwanda ni tiriyoni 2 na miliyari 67 na miliyoni 142 z'amanyarwanda. Inyubako rero ikaba ifite amagorofa 101, ikagira uburebure bwa metero 414. Akaba ari inyubako ya kabiri ndende mu mujyi wa Dubai, ni hariya muri leta z'Abarabu. Inyubako rero ikaba yaratangiye kubakwa mu mwaka wa 2006, ikamara imyaka 6 kugira ngo ibashe kuzura. Inyubako rero ifite amacumbi 763, ikagira ibice by'ubucuruzi 8, ikagira naho baparika 957. Inyubako ikaba inafite ascenseur zigera kuri 13. Birumvikana ko ino nyubako ihenze cyane bigereranyije na Kigali Convention Center. Irimo Kigali Convention Center nyinshi cyane, kubera ko Kigali Convention Center yo ihagaze miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Inyubako rero iza ku mwanya wa 9 ni inyubako bita City of Dreams. Ikaba iherereye Macau, ahangaha ni mu Bushinwa. Ikaba ihagaze agaciro ka miliyari 2.40 by'amadolari y'Amerika. Ibi ngibi tugenekereje mu manyarwanda tubona ko ari tiriyoni 2 na miliyari 286 na miliyoni 240 z'amanyarwanda. Inyubako rero ikaba yaratangiye mu mwaka wa 2009, ikaba irimo amaresitora, amabare, amahoteli, aho berekanira za cinema n'amashops. Ku mwanya wa 8 hari inyubako nayo yitwa Venetian Macau, nayo ikaba iherereye muri Macau, naho ni mu Bushinwa. Inyubako nayo ifite biliyoni z'amadolari y'Amerika 2.40, nayo mu manyarwanda akaba ari tiriyoni 2 na miliyari 286 na miliyoni 240 z'amanyarwanda. Inyubako rero ikaba igizwe n'amagorofa 39, iherereye mu mujyi wa Macau. Inyubako ikoreramo ibintu byinshi byerekeye casino cyangwa se urusimbi. Ikaba ikorerwamo na kampani imenyerewe cyane yo muri Amerika y'urusimbi bita Las Vegas Sands. Inyubako rero ifite ubuso bwa metero kare 98,000. Ikaba kandi ari inyubako ya mbere ikorerwamo ibintu bya casino nini cyane ku isi yose. Inyubako rero irimo na hoteli ikomeye cyane muri Aziya, akaba ariyo hoteli ya mbere yagutse muri Aziya. Inyubako dufite ku mwanya wa 7 niyo bita Wynn Resort, niyo muri Las Vegas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikaba ihagaze miliyari 2.7 by'amadolari y'Amerika. Tugenekereje mu manyarwanda ihagaze tiriyari 2 na miliyari 572 na miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ino hoteli akaba ari hoteli ya 6 muri hoteli nini cyane ku isi hose. Iyi hoteli ikaba ifite ibyumba 2716, ikagira n'amazu y'amanama cyangwa se convention center, ikagira n'umwanya w'ubucuruzi. Inyubako iza ku mwanya wa 6 mu izi nyubako zihenze kurusha izindi ku isi hose haza inyubako bita One World Trade Center. Iyi ngiyi ikaba iherereye mu mujyi wa New York, hanga ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Inyubako ikaba ihagaze agaciro ka miliyari 3.80 by'amadolari y'Amerika. Tugenekereje mu manyarwanda iyi nyubako ikaba ifite agaciro ka tiriyoni 3 na miliyari 619 na miliyoni 880
by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni inyubako ndende cyane kuko ifite amagorofa agera mu 108, ikaba ifite n'ubuso bunini cyane. Inyubako ndende cyane nayo bakunze kwita Freedom Tower. Ikindi kintu wamenya ko ino nyubako nuko ari inyubako yubatswe kugira ngo ibashe gusimbura kandi ibashe no guhagararira indi nyubako mugenzi wayo ariyo yitwaga World Trade Center. Akaba ari inyubako yasenywe bitewe n'ibitero by'abaterabwoba. Kubaka ino nyubako bikaba byaratangiye mu mwaka wa 2006 ikaza kurangira mu mwaka wa 2013. Inyubako dufite ku mwanya wa 5 niyo bita Cosmopolitan of Las Vegas. Iyi nayo ikaba iherereye muri Las Vegas, ahangaha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba ihagaze agaciro ka miliyari 3.90 by'amadolari y'Amerika. Tugenekereje mu mafaranga yaba hafi triliyari 3 na miliyari 715 na miliyoni 140 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ni inyubako ifite amagorofa 52, ikaba ikorerwamo ahanini cyane ibintu byerekeye casino, ni ukuvuga ibintu byerekeye urusimbi. Iyi nyubako rero ikaba ifite ibyumba 3000, ikagira umwanya munini cyane wahariwe casino, amazu y'amanama n'ibindi byinshi. Inyubako dufite ku mwanya wa 4 niyo bita Emirates Palace. Iyi ngiyi ikaba iherereye muri Abu Dhabi, ahanga ni muri Leta z'Abarabu. Nayo ikaba ihagaze miliyari 3.90 by'amadolari y'Amerika. Nayo mu manyarwanda yaba hafi triliyari 3 na miliyari 715 na miliyoni 140 z'amafaranga y'u Rwanda. Ino nyubako rero bita Emirates Palace ni hoteli ya kabiri ihenze cyane, ikaba ari hoteli inyenyeri 7. Ino hoteli rero ikaba ari ya guverinoma ya Abu Dhabi kandi akaba ari n'icyanya cyubashywe kino leta. Iyi nyubako yatangiye gukoreshwa kuva mu mwaka wa 2005, akaba ari bwo yanafunguwe. Inyubako iza ku mwanya wa 3 muri uru rutonde rw'inyubako zihenze cyane ku ino si ni inyubako bita Resorts World Sentosa. Ikaba iherereye mu gihugu cya Singapore. Ino nyubako ikaba ihagaze agaciro ka miliyari 4.93 by'amadolari y'Amerika. Aya ngaya yashyize mu manyarwanda agera muri triliyoni 4 na miliyari 696 na miliyoni 318 z'amafaranga y'u Rwanda. Inyubako rero akaba ariyo nyubako ya 3 ihenze mu nyubako zikorerwamo casino. Inyubako ikaba ari nini cyane kuko ifata ubuso bugera kuri hectare 49 ku butaka. Ikaba irimo amahoteli, aho bakinira za casino n'ibindi byinshi cyane. Inyubako tugira ku mwanya wa 2 ni inyubako bita Marina Bay Sands. Iyi ikaba iherereye muri Marina Bay, aho ni mu gihugu cya Singapore. Inyubako nayo ikaba ifite agaciro ka miliyari 5.5 by'amadolari y'Amerika. Aya nayo akaba tugenekereje mu mafaranga y'amanyarwanda ari triliyari 5 na miliyari 239 na miliyoni 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ngiyi akaba ari inyubako nziza cyane muri kiriya gihugu cya Singapore, aho iri mu bintu bikurura ba mukerarugendo muri kino gihugu. Ikaba ifite ubuso bwa hectare bugera muri 15.5. Ikaba irimo amaresitora, amahoteli, amazu aberamo imurikagurisha, amazu yo kwishimishirizamo, aho berekanira za sinema n'amazu yahariwe ubucuruzi. Iyi nzu rero ikaba yaratangiye gukorerwamo guhera ku itariki 23 z'ukwa gatandatu mu mwaka wa 2010. Ikindi kintu wamenya ko ino nyubako ni uko ino nyubako ifite amagorofa 55, ikaba inafite amapisine meza cyane kandi maremare, aho wabona pisine ifite uburebure bugira muri metero 150. Inyubako rero yabasha kwakira abantu bagera mu bihumbi 45 icyarimwe. Inyubako iza ku mwanya wa mbere niyo bita Abraj Al-Bait, ikaba iherereye i Mecca, ahangaha ni muri Saudi Arabia cyangwa se muri Arabia Saudite. Inyubako ikaba ihagaze agaciro ka miliyari 15 z'amadolari y'Amerika, ubwo tugenekereje mu manyarwanda akaba triliyari 14 na miliyari 289 z'amafaranga y'u Rwanda.
Ino nyubako ya Abraj Albayt ikaba ifite amagorofa agera mu 120. Inyubako rero ikaba ifite ubuso bwa miliyoni 1.500 kandi ikaba yakakira abantu 100,000 icyarimwe. Ino rero akaba ari hoteli ikurura imbaga nyinshi cyane iyo baje mu rugendo rw'iyobokamana i Mecca. Iyi hoteli rero ikaba ari ya leta, ikaba yarafunguwe ku mugaragaro mu mwaka w'2012, ikaba yarubatswe mu gihe cy'imyaka 8 kuko yatangiye kubakwa mu mwaka w'2004, ikaba ifite uburebure bwa metero 601. Turabashimiye mwese twabanye muri video y'uno munsi. Ndakwibutsa gukora subscribe nonaha kugira ngo ntukabashe gucikwa na video nk'izi ngizi nyinshi zakungura utuntu n'utundi, kandi ndagushishikariza kubanza ugakora share ugasangiza abandi ino video. Waba se ufite izindi nyubako uzi zihenze tutavuze muri ino video, utubwire hasi muri comment, cyangwa se utubwire ikindi kintu wifuza ko twaza kubwira ubutaha. Naho ubutaha.